Rainbow Mizo Channel kalolom thau achu voin hi July ni som ni le panni ania clear tu le ngai thatu te chibai kabuk thau chau ani indona kalmek alapun lun sau maya khovel line economic lama international market angong dan tur te ngai tuin lau thona nen an lau clear mek bok US chuan ani som pakhatna tan Irana air strike an conduct zuile ta bur maya khopui tam tak an Beijinga Iran capital Tehran khopui po atum hina tan nuai tel anileta beisaina thren khata in remna le in biak na tan le theite aom lain chulam chu US sian a hoite chiam rilo Iran in biak kan duwa mase kan ngai poi molo anti khum mi maya US Secretary of Defense Pithak chuan Iran in dona tan sum billion tam tak US Congress ala dilbel le ta deu bok heti role hian US Iran war hian US sipai zanga chuangin liam antur to ani Iran la anchana zuizel thobuka US consulate te tarkatin hanbai tamai bok tin power plant le water plant te po Iran chuan missile le drone nen anbai mia to mai mun sensitive taka Iran inada biggest mountain po US chuan bom hun atheng thoi don tin hanpong zui bok engpo ni se kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sak thau turin kasom chewa kan video hi like le comment te milo pek sak le thau turin kangen bok cheu ane ole Kuwait sarkarin thuchua ansiam dan chuan nimin lama Iranin na baina khan ramchunga electric power plant te tuithiang hlim siam na mun water desalination plant te tam tak an ti chiani ti an puanga chu chuan mun tam taka kangmei chua ka siama hei hi nilichunga Iranin civilian infrastructure poimote tumli abaina hani toni tin anpuang bok ani Kuwait Electricity, Water and Renewable Energy Ministry chuan Iran hian nunron thak taka Kuwait ramchunga in Japan telmi alawa minron bei na chu anchun jom zelawangin electric power plant le tuithiang hlim siam na mun tam tak chu nilichung zat mai hanron bei towa hei wang hian mun tam taka kang mai chua koma kan kholten chiat na antok na saleni hatia Kuwait thunai tu ta chuan kang mai chuak hi fire service le security force te thopuin thelmi tuma nilengin theito pa han bei nuwa thelmi thei anita Kuwait drama electric le tuithiang limin tur siam chuan mun te nasa takati chiat ani wangin chu chuan mi pui nun phunga ngong thalo tak mai asiam chome kane hante hemi nuwa hian nizan lama Kuwait le Bahrain lama te Iran chuan bei pui thak na akal pui chunjom zela AFP correspondent chuan rampani te an khopui berg an capital vevea po thilpuak ring tak mai hriat tu rawmani hantia Kuwaiti Defense Ministry chuan Iran hoten nataka minnek na le missile le drone manga min beina ta chu tuna hian Kuwait Air Defense ten theito pin han beilet me kani tin an puang boka tin Bahrain Interior Ministry point atum rukna tan ramchung mi puite an neighbor mun him pan turin hriat tirna han te chuaka siren ari roi boka Bahrain hian Iran missile te halopua to wangin mi puite tan film khur atulani ti an soi boka Kuwait City le Manama khopuya te bompu ka wanga kangmai chuak na satak tak mai mutu raumzui bok ane tichon heminu nizan zanlai pel nu darsom panile achan vevela khan Reuters chuan explosive laden drone mangin US consulate Irakami chu han bayani ti anpunga US consulate hi Iraka erbil khopuya om hania Reuters sian han soidan chuan security source satanga kan hriat dan chuan he consulate ta hian poi khoina hatheng lawa hetiangaron beitu thi children pathum te hi an kap thavekani ti an puanga heti role hian Gulf News le Middle East side chuan erbil khopuilian taka US consulate chevela hian bompua kauma kangmei chuak po aumboka mase consulate takhi ti chiat tel anem ti hriatani lawa interceptor missile puakin heng kangmei chuak te hi asia mani mai thaya mase iraka US consulate tarkatani hi thil serious takani tin anpuang bok ane Iran military te nizan zan khuadeu thoin mun thranga anchet nuwa US Central Command chuan India taima tukin jingdarnga vela khan
ani zona ni som pakhat na tan US chuan Iran laka airstrike thar akal puini ti anon puang le ta ani US hian he operation an nei chan hi asoina vedau shrim boka Islamic Republic of Iran theina le chakna te sumdong long beitura Strait of Hormuz sa chakna han nei te ti niam tumin he bei pui thak na hi kalpuyani tin an puang le a mase US airstrike in a huam chinero hi chu zau tak ani to ani tukin lama US Central Command in airstrike a kondak hi hunrai tak chung trumdang angin akal pui lawa airstrike antranani ti an puan le zofelani ti an puan hunin kar hi darkar ni vel ani The Times of Israel hian an report chunjom dan chuan US Central Command CENTCOM chuan he missona hian Irana military operation center te tuipui lampanga military capabilities te aircraft hangar aircraft andana mun te drone dana mun tele military logistic infrastructure te antarkat berani ti anpuanga hengte hi Iranin Strait of Hormuz kaltang sumdong long te ti boina tana ahman thin te ania nasatakin ti chiatani tin anpuanga heibaka hian CENTCOM chuan sumdong long te Iran hian nasatakin alo ti boitoa thathum kalta chung ringot khan commercial vessel somthum chuang zat mai alo beitoni hei hi kan dulawa chuwang chuan an chakna tharui te ti niam tumin kan bayani hantia CENTCOM chuan sumdong longa nathok tu poisoilo thren khat ten nunnan chana mitam takte nunna der thonga da ani boka chu khovel in sumdon tonna tana thil thalo le poi khoina ten nom tak ani wangin Iran laka hian kanchajui zeldonani hantibok US in hanpunangot hian chuan an chelo ti achiang tawiawa Gulf News in update thar hanron nei dan chuan US Central Command kai khoina hnuaya Iran ramchung munrang US in airstrike anaina hian busar khopui chunga bomapuaka khopui laili laya bompuaka ni wangin civilian tepoin anturnual nia hriat ania mase chanchin kim chang tak hriat thai anilawa Iran Islamic Revolutionary Guard Corps nuaya basis force te hmunpui pakhat beina hani wangin heta hian chiat na nasatak athengani hantia tin parchin khopuya po chiat na athenga muntam taka bomapuaka US airstrike hi anchet na huam chin azau tiela heibaka hian trum khata muntam taka beipui thak na hankal puinghal boka amma zonga US in ala bengailo muntam tak beitel ania tukina US airstrike hi areilo ber trum ani rualin munrang an beitam ber trum ani thungane hanti Gulf News hian an report jaldan chuan US hian abengailo mun thren khatte abeitel nuala bebahan khopui po nasatakin aswa samboka heta hian military ten anman tangkai mipui te poin an man thoni si infrastructure poimo te ti chiatania bompo khului lui mai te muntam taka muturoma tin masar khopui chunga po chiat na hathenga he khopui chunga hian in biak pona man ruwa chirang te tower lian tak te bom chiatania Bandar Abbas khopui trumtam tak an lo beito po tuntruma hian beinon le ani boka Bandar Abbas khopui chung le a che vela military infrastructure poimo tak te beitel ani boka Chabahar khopuya po nasatakin airstrike kalpuyania Chabahara hian US Air Force fighter jet atangin missile tam tak kalu ania sipaiten anlu mek building lian tak te an bom chima bompuak ngorna tak mai wang hian a che vela civil mi te chen na tukver dar thalang te chu ake dar choi ani hantia urmia lama po US missile tam tak aron thlok luta urmia khopuya hian Iran Islamic Revolutionary Guard Corps tenhena tui supply an pek chona hmunpui chu ti chiatania urmia hi ama US in airstrike alo conduct to apo an bengai lo mun ania mase tuntruma hian na takin bei ani tin an report boka Gulf News sian an soijal dan chuan Tabriz chimlampanga po bompuak ri muntam taka hriat turoma mase helai hmuna hian engtiang takin nge chiatna thlanti hi kanfin fia thailo hantia tichuan Iran khopui poimo tak pakhat bane khopuya po US fighter jet ten missile tam tak an kapluta heta hian kangmaina satak chuak tele bompuak ri ring tak te interceptor missile puak ri tenen ain chon tluk ranga mipui te nasatakin helai hmuna hian an chiaya thren khatte bompuana lampana an tlan chiata wangin US bompuak wang niloin kangmei chuaka wanga liam tur anom nualani hanti
tin sirik mun US in alo noi hrep to mun po nataka beinon le ani boka heta po hian chiat na mun tranga athenga sirik khopui chunga hian mun som pani vela bomapuaka heng bompuana mun te hi ki infrastructure anti infrastructure poimo omna mun deuh vek kania mase Iran military tenena inkung kaina nei te anni wangin civilian infrastructure anga chiar thai chu anilo antibok Gulf News sian tual chungmi tenena tanga kanthudon dan chuan US airstrike a hian Kazakhstan province sa Masar khopui chunga po Bitbolan gas refinery chu bay ani ti report kan donga heta hian kangmai na sata ka chuaka gas siam chona hmunpui ani wangin kangmai chuak hi na sata kania voin chanu dar khatleng hian thelmi alani lotin an soibok Agents France Press chuan Bitbolan gas refinery hi na sataka ti chiat ni na hriata achan chu helai hmuna na tho jongjong hi ti top ngal vek kania kangmai chuak hian hunrei tak chunga tu mani tin an report ve bok mani ti chuan heta hian chiat na lian tham ma thlengani chuan khovel ram sang ten gas lama harsat na nasatak antok ngai turangai ania achan chu Bitbolan gas refinery hi khovel ram tam tak chom tu Iran gas processing facility lianber ania West Asia pumpuya po gas siam chuan mun lianber ani bok ane Iran chuan Bitbolan gas refinery a hian kangmai chuak lian tham aom lowani ti ansoya heti rol hian Iran local media ta chuan kangmai chuak na satak koma firefighter tam takin an thelruna mase thelmi mai thai ani lotin an report hlom ane tichuan Gulf News sin report tan pek chunjom dan chuan tichuan heng muntebaka hian Iran capital Tehran khopui mun ranga US airstrike beipui thak na nasatak athleng bokani hantia darkar reilo ta chunga US jet na hi nidang zongai point anajoke mati mai tur hania Iran air defense system ten US in a beina missile tren khatte lodan cha nei bok ma sela Tehran khopui mun tranga bomapuaka kangmai chuaka bompuak khu injel tup ten mun tam taka jingni chuak a hlia vekani antibok Iran media Mer News agency chuan IRGC ten Tehran khopuya US in tukina strike aron naina hian tawpah lo beiletin kan air defense ten lotling takin an na an thokani tin an puanga indona na satzual paule thuleng vel inang lo tak hi atam hle thrina Iran Far News chuan Tehran khopui chunga hian mun tam taka bomapuaka Iran rampum-pui chu US beina hnuaya awam me kani tin Iran under heavy attack tin thupuya te han nei thung ane Iran semi-official media Far News sian report an pek chunjom dan chuan rampum-pui deuh tho US sian aron tuam chuaka darkar reilo ta chungin US beina chu mun tina aron thleng hala Central Iran nataka anchet rolin Southern Iran te Northern Iran le East le West te mun tina US beina hi alo thlengani hanti tin Tehran khopuya electric power chiam chuana energy facility chu nataka ron beitel ani boka tukina tanga darkar sari chung chu Tehran khopuile a chevel mun tam tak blackout ani tin an report bok ani Middle East side chuan US hi hunreilo ta chunga hetiang takana a chet voi khatna hania Iran rampum pui a soi ngani hanti hiala Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Middle East sa US thurol pui ramrang telaka chanlet na natak kan pedonani ti an pongjui bok ani hetianga tukina Iran in beina na satak mai hato chungchanga hian Iran State Broadcaster IRIB chuan Tehran khopui chimlam chaklam le marthanglama air defense system atangin interceptor missile tam tak ka chuania heng interceptor missile puak tele US bomb puak te ain chon deuh zuta civilian infrastructure poimo tak te ti chiat tania Zionist sarkar hnuaya kun US chuan hetianga chetna nun ron thak tak hi Iran civil mi telaka aron tia ramchunga ven himna khau tak chu nget tak le chak takin ken ko nimasela remna le muanna soireng tu melma American te chuan digna tello in beina nun ron thak tak an kalpuyani hantia Iran opposition media Iran international chuan ramchung hun ranga nunna chan tam tak anoma
an zinga hatamber chu Iran military tenena in kung kaina nei tele Iran sipai te hania sipai hmunma tam tak baina hian sipai nupui fanau le an chung te tam tak nunna chan anom tela IRGC nena in kung kaina nei nilem lo civilian poisai lo nunna chanero chu ramchung hmunkrang tranga thu kan don dan chuan atambera miso mai tamlo an omani tin an report bok pane The Times of Israel in live update anay dan chuan Iran state media rang te report atanga halan dan chuan mun hi khatmaya chiat na athleng lo ni na hriata Tehran khopuya te ramchung mun tina US baina hi athlenga heiwang hian rampuma air defense zongjong te activate vekani ti ansoyani hanti tin nuclear power plant omna busar khopuya po muntam taka bomapu ka busar nuclear power plant hi ahim to lo hlea Tehran hian mipui tam tak thina thentira du lawani chuan indona ti topna tura US in rotna le ruam manna anei te zom tura in biakna dokana alo kir thuai angaya ni tin an report bok kane tichuan hetianga Iran na taka US in anoi nuwa hian voin chanudar khatle achan vevel khan The Times of Israel chuan Iran chuan missile mangin Jordan mun rang te nasatakin abaizia hei hi US in tukina nataka Iran ramchung muntin mai abaina wanga an chanlet na niasoi ani boka mase Jordanian military te chuan Iranian missile paruk te an kap thani ti an puanga abak Iran missile thren khat te hi chu dan ngai lowin mun ruaka open area atla mipui te tan le ramchunga chiat na ron thlen thai tu romang chi Jordan van bo ruaka ron lut maswa piang te ro chu ka thak zel han ni thungane hanti tichuan Jordan border bulokom Israel khopui pakhat eilat sitia bompuak ri khriatani ti The Times of Israel chuan an soiboka mase IDF 10 Iran atanga beina han tonani lo ti an soi thung hane mase Iran in Israel border nai tak Jordan ramchung mun krang te abei mek laya thil thlengani wangin eilat khopuya bompuak hi engeni chiati mipui ten an rachak lea missile local na hi Jordana agaba khopui kaltlanga Israeli Red Sea Resort City of eilat pana ron kalaninge yani tin an soibok mane indona kalmek hi ahau taklea US atanga mun latak ngani boka heiwang hian heindona hian US Defense Secretary Pithak Satchuan US dollar tlugle dingon somthum pasari point pangavel manral hani toni ti asoya mase Iran hian nuclear ral thua manai kanram ti thailawa chutiang nei thailo tura Iran hi kan siam thaina turin the Pentagon chuan US dollar tlugle dingon somrukle pasari supplemental funding Iran indona manturin US Congress a kandil me kani hatibok hetatang hian thilom zia achiang chautel tiala US hian indona top san atum lawa na sajok fe a Iran hi khoizui zel hatum ni na hriata Israel media Waynet News chuan US in buat saina akal chaklea Europa US based tele mundanga an base thren khatte tangin Iran anoi dar vek thenga fighter jet te tuima mojong phur thai tur khop refueling plane tam tak chu Israel Ben Gurion International Airport le Israelin mundanga base anaya te da anivek toni antibok hetiangani meklai hian US President Donald Trump chuan Lebanon President Joseph Aoun nena Lebanon atanga Israel sepaite in withdraw dan tur chungchanga in biak na hanai zonua White House media tenhena asoidanin Irana biggest mountain hi hunrei lotea kan bomdonani tin asoilanga Massachusetts kan thil tum bulpui ber anilawa kan thil tum tajinga peng pakhat ve mai chobani hatia kan khoyani chuan Mahmuna tuma an kalle tolona tura na taka be ani donani hatia hemi chungchanga hian The Times of Israel chuan Israel intelligence ta chuan an mudan le anrin dan chuan underground enrichment site mun tam takami ta chu biggest mountain a hian enriched uranium le nuclear centrifuge zongjong te anlo suan lut vek to nin an hriani ti an soibok mane indona boruak hi aso sang hathat takhop maya US achana tiala an soyang dau hian Iran tharui hi zoi in an chat po ang viau boka Iran hi online sumri daunge tundin muna chuan mun ranga te chabok ma sela an channel tial thung ane